twihanije ikindi gitero cy'agakungu n'ubushotoranyi bukomeye cyagaragayemo n'ihohotera ry'ubwoko butandukanye harimo no guhonyanga imyanzuro y'akanama k'umutekano ka Loni. Ibihugu byose byagakwiye kuba biri kubaza iki kibazo cya DPRK kuko ni ibibazo birebana n'ibikorwa by'imidugararo. Turacyarimo kugerageza kumva icyo abandi bafatanya bikorwa bacu babitekerezaho, ndetse harimo n'Ubuyapani aho twavuganye na nyakubahwa wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubuyapani muri iki gitondo. Twavuganaga kuri telefone tuvugana na bagenzi bacu b'Abayapani. Rero twemeje ko tugiye kwibanda kuri iyi minsi igiye kuza, harimo n'ibindi bikorwa bishobora kuzana ikindi gisubizo gikwiye. Impamvu tugomba kwishyira hamwe kandi tukabyitaho cyane no kugira ngo turebe ko twarushaho gukomeza kunoza amahoro mu karere ka Pacifique ndetse n'igice cya Peninsula by'umwihariko. Uko dukorana n'abafatanyabikorwa bacu bo ku mugabane w'Uburayi, twese hamwe biratureba kugira ngo dushakire igisubizo hamwe kizi DPRK bijyanye n'umutekano ibihugu biri kugirana n'Uburusiya. Twabigenzuye neza tumenya ko ari abasirikare 10,000 bavuye muri Korea y'Amajyaruguru. Bose muri rusange bangana n'ibihumbi 10 bakaba bahagurutse muri Korea y'Amajyaruguru baza mu Burusiya. Kandi amakuru aheruka twabonye yagaragazaga ko hari n'abandi bagera ku 8,000 nabo bagiye koherezwa mu karere ka Kursk. Ntabwo turaboneza ingabo ku rugamba zitangira guhangana n'ingabo z'abanya-Ukraine, ariko tugomba kubyitega ko mu minsi zari byo bitangira. Uburusiya bumaze igihe buri gutoza abasirikare bari mu itsinda rya DPRK n'abasirikare bari kwitoza kuzarashisha ibibunda bya muzinga, drone zo mu bwoko bwa UAVs, ndetse n'abasirikare bari kwitoza urugamba rwo ku butaka, kandi bikaba byitezwe ko bose hamwe bazakorera hamwe bagakoresha n'abasirikare bose tuvuze bo muri Korea y'Amajyaruguru imbere ku mirongo y'urugamba. Mu gihe ingabo zatubira zikiyangaje muri uru rugamba zikajya mu ntambara yo guhangana n'abanya-Ukraine mu buryo bwemewe n'amategeko, tuzabarasaho. Ubu rero noneho butangira gukoresha abasirikare b'Abanyakoreya no kubera ko bamaze kwiheba. Perezida Putin amaze kwiheba, amaze gutakaza ibyiringiro. Arabizi ko yarushya Abarusiya batagira ingano mu ntambara z'ubushotoranyi yashoye muri Ukraine. Ubu rero niyo mpamvu noneho ari kugerageza gukoresha ingabo z'Abanyakoreya. Ariko ibyo ni ibimenyetso by'intege nkeya. Uburusiya buri kumva umubabaro w'iyi ntambara ku buryo ku munsi nibura buri gutakaza abasirikare 12,200. Mwakara gace k'uburasirazuba bari gutakaza abasirikare bangana gutyo. Ibyo rero bikaba birenze izindi ntambara izo zose zabayeho ku isi. Hanyuma rero noneho ubwo bazanye abasirikare bo muri Korea y'Amajyaruguru mu Burusiya ndetse no ku mirongo y'imbere ku rugamba, nibwo bwa mbere Uburusiya muri iyi myaka 100 yose ishize bwaba bugerageje gukoresha abasirikare b'abanyamahanga muri iki gihugu. Bahaye ikaze, reka twongere tuganireho gatoya. Nitwa Bavuganeza Jonathan, turi kumwe na Jules Nkusi, umusesenguzi kuri jewe politike. Reka tugaruke ku makuru yashingiye ku mibare ivugwa. Baravuga ko abanyakoreya barenga 10,000 bamaze kugera ku rugamba aho Uburusiya buri guhangana na Ukraine, ariko kandi bakavuga ko abasirikare ba Ukraine bagera ku 100,000 bahunze icyarimwe. Nuko tugiye kubihuza n'imibare iherutse gutangazwa na OTAN ivuga ko abasirikare 600 b'Abarusiya bamaze kugwa ku rugamba bahanganyemo na Ukraine kuva intambara yatangira mu kwezi kwa kabiri kwa 2022. Yaya niyo tujye kuvunagura mu ncamake tuyashyire ku kita rusange tuyaganireho. Jules, yego, karibu cyane rero. Murakoze. Reka duhere urugamba muri rusange. Ubu ibintu bimeze gute ko dusa naho twibanze cyane kuri Middle East, hariya dusa n'abahateye umugongo? Ubu ibintu bimeze gute? Urebye nkuko bisanzwe muri Kursk haracyari kubera urugamba. Yego. Aho namo mu minsi yashize nabonaga bagaragaza ko nibara 1/2 cy'ubutaka bwose ingabo za Ukraine zari zigaruye muri Kursk bumaze kuba occupied n'Abarusiya. Yego. Hanyuma mu bindi mu cyerekezo ngo nagataka nk'ikiburasirazuba bwa Ukraine, Abarusiya barimo bazatera n'umundi Pokrovsk n'umundi. Yego. Mu minsi yashize hari n'umujyi noneho byagaragaraga ko n'ubundi bari mu cyerekezo cy'uburasirazuba nyine badvansinga bajya imbere, ariko mu buryo bugaragara bacyahanganye bombi nyine. Hanyuma hari na misile nshyashya
za takamuzi za biriya bisasu za biriya bifaru by'abanyamerika. yego bari bemereye Ukraine yari yatangiye kurasa ku butaka bw'Uburusiya ariko muri bwahoze ari ubwayo nyine, yego kuko nk'ubu nk'ejo umusibe ejo barimo bagaragaza ko barashe muri Crimea nyine, barashe muri Crimea ahantu hagiye hatandukanye cyane, ahantu harasirwa za misile ndetse n'ahantu hahagurukira ziriya drone za Iran, yego ku buryo ni ishusho, ni urugamba mu ishusho yarwo nyine bisanzwe no kugabanaho ibitero ariko no kugerageza kwigarurira ubundi ubutaka nyine bwari bwasaga naho bwari bumaze kujyanwa na Ukraine igihe yagabaga ibitero muri Kursk. Niyo faze urebye barimo intambara isa nayo yakwamiye ahantu hamwe, ntabwo itera umutaro mu buryo buhambaye. kubera icyo abasirikare b'abarusiya abanya Ukraine bari muri Kursk byananiye abarusiya kuhava kugeza amezi 3 ashize. Ntabwo aribo bahari bonyine, ntabwo aribo bahari bonyine, ikindi kandi urebye mu bigaragara, yego urebye mu bigaragara bahinjiye ku mubare munini kandi n'abandi bagiye bahabasanga, gusa ariko nanone urebye ubona ikintu bari abantu bari muri Kenya mu Burusiya barwana nacyo ni ikintu cya iveri nyine cyo kugira ngo bari abantu banze bakubitwe n'ubukonje. abasirikare ba Korea y'Amajyaruguru baje mu Burusiya. Ubusanzwe Korea ya Ruguru ni igihugu kisanzwe kigira uko gifatwa, ngira ngo wabonye ko uyu munsi mu itangazamakuru kiriho kiri kuvuga kubera igisasu cyagerageje, bivugwa ko ari igisasu kirimbuzi, ariko ibyo byose bikaba byongereyeho n'abari abasirikare bagera ku 10,000 bohereje mu Burusiya. Bari abasirikare ntabwo bashobora gutuma babona akaga kunguka biriya bihugu kaba kaje kwibasira abo muri Oxida. N'ubundi niko bimeze, ariko nabo urebye ukuntu bafashije Ukraine muri iyi ntambara, basa nabo bagaragaje ko Ukraine itagomba kurwana intambara yonyine. Yego, kuba rero n'Uburusiya bwashaka bari nta kibazo mbibonamo, ahubwo bo nyine birababangamira ko bazi neza ko Korea ya Ruguru nk'igihugu nka kimwe mu bihugu bifite igisirikare nacyo bavuga ko kidacitse amazi, ntabwo mpamya ko ari agafu k'imvugo rimwe, kuko bako baje gutanga umusada rero ni nk'uko nabo baje gufasha Ukraine ifashwa n'ibihugu 27, kuko Korea ya Ruguru yaza gufasha Uburusiya rero nta gitangaje kirimo. Yego, Uburusiya OTAN iherutse kuvuga ko abasirikare babo bagera ku 600 biciwe ku rugamba. Yego, iyi mibare ubwashize sindi niba ubyibuka twigeze dusa n'abayiganira, ariko n'ubundi abo muri Ukraine bo bari kuvuga 612. Urumva n'ubundi ntabwo iri kure cyane n'ubundi yigitangajwe nabo muri OTAN, ariko umuntu yakibaza ngo nyuma yo gutakaza bingana gutyo Uburusiya ntaho byaba bihuriye nuko bwagiye gusaba ramfora bo muri Korea y'Amajyaruguru. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo iriya ntambara navuye ko ifite dimension nyinshi, ku buryo gutsindwa k'Uburusiya muri iriya ntambara bisobanuye nyine ko na Korea ya Ruguru n'Ubushinwa n'ibindi bihugu byose ubona byose byagiye nyuma y'Uburusiya nabyo byaba bitsinzwe. Yego, ikindi nureba coalition NATO yakoreye Ukraine, ntabwo ari coalition y'igihugu kimwe. Iyo urebye intwaro zagize muri Ukraine ukuntu zingana n'ibihugu byazitanze, yego, ntabwo ko Uburusiya bwashaka ikindi gihugu bafatanya, ntabwo ari ukuvuga ngo bwaratsinzwe. Uretse ko nanone abantu buriya ntibakagire ibira n'ibintu bisanzwe gutabarana hagati y'ibihugu, na Amerika ntigirwana intambara yonyine ari Amerika. Yego, ubona ko yiyegereza Abongereza n'Abafaransa n'ibindi bihugu by'i Burayi byose, kwanza kuriya iriya coalition yitwa European Union, ubona ko Amerika igiye gukora ibintu by'intambara barayifashisha cyane, ntabwo bashaka kuyisiga inyuma. yego, kuba rero n'Abarusiya babikora kuriya nta kibazo ngiye mbibonamo ku ruhande rwanjye. Uyu munsi Perezida Zelensky yavuze ati ntabwo bikiri ibanga ubufatanye hagati y'Uburusiya ndetse na Korea y'Amajyaruguru, ingabo zabo zigera kuri 50. Oya, ntabwo yazivuze umubare, ahubwo yavuze ko zambutse zikarenga urubibe rw'Uburusiya ndetse na Ukraine uwo kilometero 50. Bakavuga ko nibura baba ari abasirikare 3,000 bo muri Korea y'Amajyaruguru
bamaze kugera muri Kursk Oblast, ka gace k'Uburusiya Ukraine yigaruriye kari mu burengerazuba, ubwo ni mu burasirazuba bwa Ukraine. ntabwo ari kose ariko kuko intara ya Kursk ni intara nini cyane. Yego. Ni igice gitoya, bagaragaza ko ari ahantu hatageze no kuri metero kare 1,200. Yego. Niko hangana. Bariya basirikare urababonana imbaraga zo 3,000 by'abanya-Ukraine, wenda bongera imbaraga ku banyarusiya bashobora kurema imbaraga zatuma bashyigura bari abasirikare bo muri Ukraine bari muri Kursk. Ko bahava. Uriya ni nawo mubare mu b'abanya-Ukraine bakoze muri iyo ntambara. Kuko mu buryo buri mediatique basa naho wenda bashyize ikintu gikomeye hanze. Yego. Ariko nanone mu buryo bwa tactique ubona ko bakoze ibintu nakwita ko biri vague cyane. Gute? Kuko iyo ubireba no mu maso yawe nawe barabireba ukabibona, kuko ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora gushyira ingabo ahantu niba utazashobora kuzikorera evacuation. Yego. Kuko hari ahantu bari n'urugero hararaswa buri munsi, noneho n'ahandi imbere n'inyuma hose hashobora kuraswa na adversaire. So mu buryo bw'imibare iyo ukoze imibare nk'iriya ntabwo uba wizeye risk yo kuvuga ngo watsinda. Ariko ubwo ahongera ngo ni ku ruhande rwa Ukraine apana Abarusiya. Kuvuga ngo bazanyemo bari abantu bizatanga raforo rwose, ibyo ni ibintu bisanzwe, kuko buriya bimwe no mu bintu bituma buriya Ukraine nako Uburusiya budatsindwa cyangwa se butsinda Ukraine nicyo umubare w'abasirikare nawuzamo cyane. Yego. Iyo rero ujemo kenshi abanya-Ukraine bakaba badafite abantu bapfusha, iyo upfusha ugomba kugira n'abasimbura bapfuye. Iyo rero uwo muhanganye afite abantu bashobora gusimbuza, aba ari ntuza yoroshye cyane kuruta wowe utabafite. Yego. Ubundi si igisirikare cy'Uburusiya, Korea ya ruguru, ubusanzwe igisirikare cyabo kimeze gute? Sa n'uduhaho inshambake twumve niba ari igisirikare gishobora kugira ibyo gihana n'Uburusiya ukavuga ko ari igisirikare gikomeye. Ni igisirikare Korea ya ruguru tunze bombe atomike. Ikindi cya kabiri ni uko buriya kimwe abantu batazi ari abaturage, mu baturage 10 ba Korea ya ruguru nk'umunani muri bo bari abasirikare. Yego. So ni abantu rero bazwiho kugira abakomando bakomeye cyane. Yego. Bifashisha mu gukora mu misege atandukanye mu karere cyangwa kari agace baherereyemo. Ku buryo kuvuga ngo abaca amazi ntabwo ari ikintu wagira, kuko Korea ya ruguru ifite bombe atomike. Ikindi no ku rutonde rw'ibihugu by'ibihanganye bya gisirikare ntabwo ushobora gusanga irenze umwanya wa 12. Yego. So kuba rero ni igihugu gihagazeho imyaka irenga 60 kuva cyabaho nyine nk'igihugu kikemerwa nk'igihugu nyine. Yego. Igihe za Korea zombi bazicagamo kabiri. Yego. Na n'isaha ubona ko atari igihugu kivugirwamo kubonye, ku buryo ntabwo ari igihugu cyo guca amazi cyane, ko twabonye ko na misile ballistique barazikora, bakora ibindi bisasu bya muzinga, naho abantu batanga raforo cyane. Ikindi kandi niba Iran yaratanze drone zikazengereza misile za OTAN cyane zira z'ubwirinzi bw'ikirere zigakora ama operation yahambaye, ntabwo iri ku rwego rwa Korea ya ruguru, ntabwo bari abantu bo gupinga rwose. Okay. No bigeranye no kuba Ukraine none abantu bari guhunga urugamba birete bikwereka nyine bari guhunga urugamba bandi bakabona. Icyo nicyo twari tugiye kurebaho. Kubera iki abasirikare ba Ukraine mu mibare yatangajwe uyu munsi bari kuvuga ko abasirikare 100,000 b'abanya-Ukraine aribo bamaze guta urugamba bagahunga. Muri raporo ntabwo bazi ngo bajya hehe, ntibigaragara ko basabye ibiruhuko ngo batashye, ntibigaragara ko hari aho baguye ku rugamba, bo gusaba nuko babara bakabona mu mibare y'ingabo bari bafite 100,000 ntabwo bari kubibona. Hari aho byahurira nuko urugamba rwaba rumeze. Ukraine ishobora gutakaza abasirikare bangana gutyo igasigara ikiri kumvikana mu buyobozi mw'imbere. Ntabwo Ukraine ari Rwanda iriya ntambara twumvikana. Kuba atari Rwanda iriya ntambara si yayo deja. Yego. Kuva intambara atari yayo rero bisobanuye ko byanga bikunda n'abagomba n'abayigwamo n'abagira gute nta kintu bitwarira mu perezida. Yego.
nta kintu na gito bimufashaho rwose. Niyo mpamvu wabonye yirukanye za Ruzinda akirukana n'abandi bantu bamubwira ati turabona tutazatsinda iyi ntambara ntabwo tuzayitsinda. Igisubizo yatanze arakibonye no kubirukana. yego Ariko mu by'ukuri n'abantu babibona neza, ntabwo ushobora kuvuga ngo Uburusiya bwatsinze intambara ariko na Ukraine nayo ifite ubushobozi bwo gutsinda Uburusiya nawe yaba n'abariye bayo ukurikije aho ibintu bigana. yego Noneho iyo urebye teritwari bamaze kubura, abantu bamaze gutakaza, bahunze, bagize gute, bikwereka neza ko yanga yuko ntabwo bagishoboye gusustaininga intambara. yego Mu gihe noneho bahanganye ni igihugu kibarutamo ubuso, kibarusha abaturage, kibarusha abasirikare, kibarusha gifite n'abandi bantu bari kuza kukirwanira ku ruhande, kibona ibikoresho bivuye ahandi. So rero ni hazamo itandukaniro rihabanye cyane. yego Nubwo wenda na Ukraine nayo utavuga ko ari agafu k'imvugo arimo. Ukraine ntabwo ari agafu k'imvugo arimo mu by'urugamba. Ukurikije kuko nayo yihagazeho erega, nubwo hari n'abayifashije ariko nayo ubwayo ntabwo ari iciriritse. Okay. Uruzinduko rwa Perezida Tshisekedi reka tururebeho narwo ho gatoya. Tshisekedi yavuye mu Burundi akomereza muri Uganda. Kuri wowe wabonyemo iki dukurikije nuko ibintu biri kwitwara mu karere hano? navuga ni byiza kuba wenda Tshisekedi yashyize amajwi mu Rwanda na Uganda mu bantu bafite akaboko mu bibazo bya Kongo, ko batangiye gusura ibihugu birakwereka kwenda bishobora kuzana umwuka mwiza. Ariko nanone hari n'inama ya komesi igiye kubera mu Burundi, nacyo ni ikindi. Ku buryo rero niba uko agenda aganira na bariya abaperezida akaganira n'iki, bibaye ari ibikunda bikagenda neza bakumvikana, ibibazo bihari bigakemuka bikarangira by'imibanire mibi, cyaba ari ikintu cyiza cyane. Tukongera kubona Kongo igaruka muri EAC ariko ikaba irimo nk'umumambure, twongeye kubibona yagiye kuri SADC cyane kuruta EAC, kandi isa naho nayo yifiteyo igice kinini. So ubundi byakunze rwose bikagenda neza. Biriya byose bizo Abanyafurika dukeneye komeza kuruta guhora abantu bashondana batezanya. Ariko yagiwe n'ubundi intambara iri kuba mu gihugu cye. N'ubu wabonye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Wagner Kayikwamba we yavuze ko ibiganiro bya Rwanda nta cyizere kiri kubibonamo bitewe n'uburyo abo muri M23 bari kurwana bashaka gufata Walikale. Ibyo ni ibintu bisanzwe bavuga. Ubushize se ko bari bafashe Guma bayibabanyeho bigenze gute? Cyangwa igihe cya Rwankunda bamaze gufata hafi Kivu yose. Si aho kubafashe si ikibazo, ahubwo ni banumvikanye banahari kuri ibyo. Ni ibintu bisanzwe rwose. Bumvikanye bakajya muri guverinoma bagacyura impunzi nka kuriya barabarwana baravandika, bakabaha amashuri, bakabaha umutekano n'ibiki byose. Ziriya nyeshyamba zindi zirazo mu bindi bihugu zikomoka mu bindi bihugu bakazirukana, byarangira ibibazo ntabyo kuba ngo bafashe ahantu. Gufata ahantu se ni ibiki? Urafata ahantu ejo ukahatakaza, ntabwo yari principe washingiraho. None ikibazo ni uko wenda usanga hari ababibona muri angire kuvuga ngo igihugu cyacu ngo giye kuba barikanize n'ibiki byose n'izindi ide zidafite fact. Yego. Agahenge kari karemeranije ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 karangiye gutya, cyangwa tuvuge ko hari andi mahirwe yako azongera kubaho? Kuva hari abatangiye kuganira kandi bavuga mu kibazo, reka tugire iki cyizere. Ndi kintu nabivuga. Kubera iki Perezida Yoweri Kaguta Museveni tutamurebera mu mboneza wa mu perezida wigeze guhamagara bo muri M23 bamaze gufata Goma, ariko nyuma akabyicuza kubera ko nyuma yaje kumvikanisha imvugo zumvikanisha ko kuba yarabwiye M23 ngo nizirekure Goma, bamara kurekura bamwumviye we yibwira ko hari ukuntu perezida wari uriho azabafasha kugira ngo ibintu birangire mu mahoro ntibikunde, ahubwo wati ndicuza kubera ko nyuma barekuye bananyumviye, ahubwo bagakurikizwa amasasu. Kubera iki tutakumva uwo mu perezida uri emfuri wa mu karere ngo tumubone muri izo mboni? Ibintu birahinduka kandi muri politike nta nshuti ihoraho, nta n'umwanzi uhoraho. Yego. So nawe kandi ureba imyaka agezemo, navuga ngo rero igihe kirageze ko wenda ibintu bihinduka, cyangwa se wenda haza iyindi episode inyuranye n'izo twagiye tumenyera mu matwi yacu kumva. Yego. Ku buryo
kuba uwakoze ibyo ngibyo icyo gihe yakwivugura agakora ibindi, ibyo ni ibintu bisanzwe rwose. yego cyane ko twabonye ko ari ibintu bishoboka kenshi. Buriya amahoro nicyo kintu cya mbere, kandi n'abantu batayifuza sinzi wenda ikintu baba bashaka. Ikindi kandi nureba Kisekedi atari gusoza manda, undi nawe wenda asigaje nka manda imwe cyangwa se izo ntazi. So burya rero abantu batangiye gusa naho bakura, batangiye kugira gute, batangiye gutekereza ibintu bihambaye kuruta wenda uko bibonaga mu myaka 20 cyangwa 15 imbere. ariko jire situation mu burasirazuba bwa Kongo yabayo mu majyaruguru, noneho ndumva byanarinze kwitwa uburasirazuba gusa, ahubwo mu majyaruguru, muri Kivu y'amajyaruguru nyine. Wibuke ko iriya ntara ya Warikare Minisitiri Wagner we yavugaga ko ari intara ikungahaye ku mabuye y'agaciro. Hanyuma rero umutwe wa NDC uyu munsi M23 wabonye ko bavuga ko M23 yigaruriye ikibuga cy'indege cya Pinga n'ibirombe bya zahabu byo muri Warikare, nk'uko inkuru mu binyamakuru zibitubwira ko umutwe wa NDC Ndume uyobowe na General Gido watangaje ko watakaje ikibuga cy'indege cya Pinga n'uduce twa Marema, Minjenje dukize ku mabuye y'agaciro. Umuyobozi w'uyu mutwe akaba yabwiye umunyamakuru wa Rwanda Tribune dukesha inkuru ko ejo ku cyumweru w'itariki 27 Ugushyingo 2024, ejo bundi hari hashize abarwanyi bari mu 23 ngo bari babambuye uduce twa Minjenje, Marema n'ikibuga cy'indege cya Pinga. Hanyuma Metre Gido Mwisha Shimirayi akaba yarahamije ayo makuru avuga ko koko ibyo ariko byagenze. Urumva Kisekedi kubera iki tutamubonera mu mboni za bwa bushakashatsi bwigeze kuvugwa ko intambara iba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yarashingiye n'ubundi ku mwuka mubi wavuye hagati y'u Rwanda na Uganda ukimukira hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ibyo ni ikibazo kimwe, ariko ikibazo cy'abari abantu barwana kirenze iyo myaka. Yego. So kuvuga ngo rero ni icyo cyonyine biragoye, ariko ntabwo dushobora kwirengagiza n'uruhare rw'ibihugu mpuzamahanga cyangwa se bitwite igihangange. Kuko urumva nyine ibirombe ibiki, wabonye amaporoje ya European Union. Yego. Kuri kiriya gihugu ni ibintu birenze kimwe, udashobora kuvuga ngo wahita ushingiraho wemeza ibindi bintu bigize. Ni intambara ifite amahangire menshi ku buryo kuyisovinga cyangwa se kuyirangiza bisaba gutekereza byimbitse no kureba ubundi buryo bwo kugirana imikoranire nawe bigomba. Kuko twabonye mu Bufaransa yivumbura, tunavuye ahandi yivumbura, kuba rero hari ukuntu wenda atangiye kongera kuganira n'abantu bo muri EAC na CPGL, biratwereka ko wenda hari icyizere abafitemo, cyangwa se wenda hari ibyo abonamo bashaka kumufasha. Yego. Okay, hanyuma muri Kenya ho rero wenda tunagana ku musozo. Muri Kenya baratubwira ko urukiko rukuru rwa Kenya rwavanyeho imbogamizi zari zabujije Vice Perezida wari wemejwe nyuma yuko Rigathi Gachagua yegujwe. Uyu Vice Perezida wari wemejwe ni Kithure Kindiki, Professeur Kithure Kindiki, akaba uyu munsi urukiko arirwo rwakuyeho imbogamizi zamubuza kurahira. Byaba bivuze ko Rigathi Gachagua rero waragiye? Naragiye ni ibintu bisanzwe, kandi agiye kwa atumvikana na perezida. Ibyo ni ibintu bisanzwe muri politiki. Umuntu ashaka kuzana undi muntu cyangwa se akazana undi mukinnyi mushyashya bijyanye n'icyo akeneye n'intsinzi akeneye cyangwa se akeneye kugeraho. Yego. Ni ibintu bisanzwe, ahubwo wenda twakwibaza ngo ese nta ngaruka bizagira muri politiki ya Kenya. Justement nibyo twibazaga. Twabonye ndishingira ku bintu by'amatribi n'iki. Yego. Aho iyo ubona wenda nk'abakikuye bigijwe inyuma biteza ikibazo, so ni ibyo kwitega amaso. Ariko nanone Kenya none ifite ikibazo cya Gen Z. Kenya ifite ibibazo byinshi ku buryo kureba kuri Gachagua byonyine bitoroshye. Ariko biriya ni ibisanzwe, yazagenda. Ikibi ni uko wenda yahungabanyirizwa umutekano wenda yageze hanze. Gachagua atabaye hambo ntabwo bishobora kubaho byo. Atemeye kuguhebera ruje ngabo umuturage wemera kujya gucuruza no guhinga n'ibindi bishoboka. Agomba kubyemera na perezida. Wabonye ko hari ukuntu babanje kumucisha bugufi bakamwambura n'abarinzi. Perezida Uhuru Kenyatta. Mama we Preto. Yego. Yego. Uribuka ko hari igihe yari yahunze yagiye mu Bwongereza. Yego. So
nuko abo muri abirandani nibo bakomakomye babwira Ruto bati sigaho uyu Yego. muntu ni uwacu. yego So rero na hariya keretse hariya ndamuhungabanije wenda bishobora gutuma n'abandi bantu bafite influence muri think tank ya Kenya bazamuka bagashyira hejuru, ariko igihe atamuhungabanije nkamenya ko nta kindi kintu bizamutwara, cyane ko Kenya twabonye bahirika mu ndi bikoza biriya, tukabona abantu bajya kuri inteko gushinga amategeko bagakora ibindi. Ntabwo Kenya ari nka Tanzania. Bafite ukuntu boroshya ibintu, ntabwo mpamya ko azagira. okay yego je reka tugushimire kuko waduhaye umwanya kugira ngo tuganirize abakurikira Ronga na Siasa uko ibintu bimeze. Wakoze cyane kuduha umwanya. Urakoze nawe ndabashimira. Yego wakoze cyane, twe kugushima. Arakoze cyane Jules Nkusi. Twashatse kunyanyagira by'agahe gatoya ngo tuzenguruke tubabwire ibintu muri rusange uko bimeze, ariko reka dusoreze muri Isirayeli aho bari kuvuga ko nibura abantu 7 ari uyu munsi bapfuye baguye muri bya bitero bya Hezbollah. Na maroketi Hezbollah yarashe yisha abaturage 7 baguye mu gace gakorerwamo ubuhinzi kari hafi n'ahitwa Mitura ndetse na Haifa kuri uyu wa 4. Bikaba byatumye rero uyu munsi mu by'ukuri aba Isirayeli bawufata nk'umunsi w'urupfu, the deadliest day in month for civilian. Bakavuga ko muri uku kwezi uyu munsi wo kuwa 4 akaba ari bumwe mu minsi yabaye y'urupfu muri Isirayeli, kuko abaturage 7 bibasiwe. Ubundi wenda abandi bapfaga ariko bakaba ari abasirikare, ariko Isirayeli mujya mubona ko ikora ibishoboka byose ngo mu bapfa he kuba harimo abasivile. Ibi rero ubwo 5 n'abapfuye twari twababwiye hambere, harimo umwe w'umunya-Isirayeli, abandi 4 bari abanyamahanga, hanyuma abandi 2 rero noneho nibo bapfuye baje gupfa nyuma. Ibyo nibyo twababwira nyuma yuko mbere twari twaganiriyeho ko byari biri kuvugwa hariya. Twababwira ko nanone mu yandi makuru hari abanya-Irani. Ubu ngubu mbere yuko tugera ku banya-Irani, minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu aravuga ko Isirayeli ubu ngubu aribwo bwa mbere ifite ubwisanzure bwo kuba yakangiza icyo ishaka cyose muri Irani, bitewe nuko ibisasu yahagabye ejo bundi byari byaciye intege imbaraga z'ubushobozi bwa Irani mu byo kurwana mu kurinda ikirere cyabo, n'imbaraga z'ubushobozi mu bya gisirikare zababangamira. Ibyo nibyo batangaje. Ikindi nuko hari indi proxy yavutse muri Iraq. Hari indi proxy yavutse muri Iraq kandi nayivuga ko ije rwose kurwanya abayisirayeli, ariko n'ubundi abayisirayeli bari basanzwe babisubiramo kenshi bavuga ko mu bantu bahanganye barwanira kuri front 7, izo front 7 bavugaga bahanganye nazo bakaba bavugaga ziriya za Hamas, Hezbollah, rero bamwe bo muri Syria, bamwe bahehe Bahuti bo muri Yemen. Ariko n'iyi Iraq nayo ikabijemo, mwabonye ko n'ejo bundi igihe bajyaga gutera Tehran, igihe barasaga cya gitero muri cya gitero bisi cyo kwihorera Tehran, bari babanje kujya kurasa no ku bigo bya gisirikare cyangwa ibirindiro byabyo n'ahari imbaraga zabo muri za Iraq n'ahandi naho harimo harashwe. Iyo proxy rero nayo ikaba yavutse ku munsi w'ejo. Wenda tuzafata umwanya kugira ngo tubirambure turebe niba imbaraga yazanye cyangwa se niba hari icyo ishobora kubivuze ku rugamba Isirayeli hirarwana, cyangwa se niba hari n'icyo yabivuze mu gufasha ariya maproxy yandi kugira ngo atsinde intambara. Hari umupolisi ushinzwe iperereza wa Isirayeli wafashwe mu matekwa rwose, yafatiwe mu cyuho ari mu gikorwa ari yagiye kuneka abanya-Irani. Bakavuga ko rero aya ari amakuru yagiye hanze, kandi bakavuga ko abanya-Irani aribo babitangaje, ndetse inzego z'umutekano zabo akarizo zabivuze. Zivuga ko ari abanya-Isirayeli 2 baketswemo kuba bari mu gikorwa cy'ubutasi muri Irani, barafatwa. Noneho umukuru wa polisi ya Isirayeli, umukuru w'igipolisi cya Isirayeli bamwita Chief Inspector Yossi El-Khalife, akaba ari byo yabwitangaza amakuru. Aravuga ngo they were completing a mission
they had been given by their Iranian handler a photograph mission. Ni ukuvuga ko bari barangije ikiraka cyabo bari barahawe n'abanyayirani bari barabahaye akazi ko gufotora. Ibyo kuneka ntabwo babyemera, ariko ku ruhande rumwe biragoye ko hari umunyayisirayeli waba wageze muri Irani hanyuma igihugu cye cyamubwira ngo turebere n'ibi ngibi ntabirebe. Biragoye, bikubiye gake. Ibyo rero namwe mu makuru ari kuvuga muri aka karere nayo twari tubaciriyeho intangamarara, tugerageza kubahuriza byose hose muri rusange. Hano mu Rwanda ho rero hano mu Rwanda inkuru yiriwe ivuga cyane kurusha izindi ni inkuru inkuru yitabwa muri yombi n'ifungwa rya Miss Nyampinga w'u Rwanda Divine Muheto, wafunzwe ndetse ubu ngubu urukiko rukaba ari kumusabira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rukaba rwamusabiye gufungwa hafi imyaka 2. Ubushinjacyaha mu Rwanda bukaba aribwo bwasabiye Nyampinga w'u Rwanda Divine Muheto gufunga umwaka 1 n'amezi 8 ku byaha byo gutwara imodoka yanyoye ibisindisha birengeje ibipimo, kugonga ibikorwa remezo ndetse no guhunga abo yabikoreye. Muheto w'imyaka 21 akaba yazanywe mu rukiko mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kane amasaha makeya mbere y'uko iburanisha ritangira. Icyumba gitoya cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kikaba cyari cyuzuyemo abanyamakuru benshi n'abantu baboneka nk'inshuti ze n'abo mu muryango we. Amaze gusomerwa ibyaha aregwa, Divine Muheto wari wunganiwe n'abanyamategeko 3 yavuze ko yemera icyaha cyo gutwara imodoka yanyoye ndetse no kugonga. Mu ijwi ritoya ryumvikana nk'iririmo ubwoba akaba yavuze ati ariko sinemera ko nahunze kuko imodoka nariyirekeye aho, nagize ubwoba kuko abantu bahuriye ari benshi, ntinya ko bangirira nabi, polisi ihageze naragarutse ubwanjye. Ubushinjacyaha bukaba bwaravuze ko bwavuze ko ibyaha aregwa bikwiriye igihano bumusabira. Bwavuze kandi ko Muheto yari yanyoye ibisindisha kugeza ku gipimo cy'8 kandi igipimo cyihanganirwa ari 0.8. Mu rukiko bikaba byatangajwe ko Muheto yatawe muri yombi ku cyumweru cy'itariki 20 z'uku kwezi kukwakira, gusa ku wa kabiri w'itariki 29 z'uku kwezi nibwo polisi yatangaje ko afunze. Abamwunganira bakaba bavuze ko batabona impamvu umukiriya wabo afunzwe iki gihe cyose kandi akanagezwa mu rukiko kuko babona bisa no kumutandukanya n'abandi bantu bakora icyaha nk'ike, bagacibwa amande bagafungurwa iminsi 5 bakarekurwa. Ababunganizi be bakaba basabye ko Muheto arekurwa agacibwa amande kuko asaba imbabazi kandi akemera bimwe mu byo aregwa. Muheto nawe akaba yavuze ati iminsi 11 maze mfunze narize ntabwo icyaha nk'iki nzagisubira. Umucamanza yavuze ko nyuma yo kumva impande zombi ku itariki ya 6 z'ukwezi gutaha kwa 11 aribwo urukiko ruzasoma umwanzuro ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Muheto arakomeza kuburana afunzwe na polisi by'agateganyo. Muheto yamenyekanye mu mwaka wa 2022 ubwo yatsindaga abandi bakobwa mu irushanwa rya Miss w'u Rwanda mbere y'uko leta irihagarika kubera ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byari byagaragaye muri iryo hohoterwa. Uwahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko Dr Gamariyeri Mbonimana numwe mu bagaragaje ko nibutse ko nyuma yaje kwirukanwa mu nteko ishinga amategeko azira gusinda. Nyuma rero akaba yaraje gutangiza umuryango utegamiye kuri leta witwa Soba Club. Nyuma y'uko urukiko rero nyuma y'uko iburanisha ryo kuri uyu munsi rirangiye, Dr Gamariyeri abinyujije ku rukuta rwa Twitter yatambukije ubutumwa bugaragaza ko byaba ari amakosa kuba leta yakomeza kwibasira ababaye imbata z'ibisindisha. Aravuga ati Divine Muheto kuba yatakambiye urukiko asaba ko yagabanyirizwa ibihano yasabwe n'ubushinjacyaha byo gufungwa umwaka n'amezi 8 n'ihazabu y'amafaranga 220,020. Ndasaba ko umucamanza yazamuhanisha amande gusa ubundi akaza muri Soba Club. Hanyuma akomeza avuga ati rero kuba arangije akora ikizwi nka hashtag ati stop criminalizing addiction. Bishatse kuvuga ngo ububata mwebwe mwibuhana nk'icyaha kubera ko ubundi ububata kuri warabifata nk'uburwayi bwavurwa bugakira ariko batagombye kujya kubikriminaliza cyangwa kubihanira umuntu nk'icyaha. Ngaya makuru yiriwe muri risanzure dutuye rero ariko twahisemo ay'ingenzi twagiye tudoma ku rutoki ariko ayandi
nayo tubagezaho mu makuru twibandaho cyane mu biganiro bitandukanye tubagezaho. Nitwa bavuga neza Jonathan, mugira ibihe byiza kandi mukomere. Umunani